Kotličijada način i takmičenje u pravljenju gulaša vezano za naše 3 općine, Kiseljak, Kreševo i Fojnicu. Znači, ekipe se mogu prijaviti, najmanje 3 člana, može i biti više. Danas ima negdje otprilike do 10 ekipa prijavljenih. Oni se takmiče sa raznim svojim nekim začinima, oni to spravljaju na svoj način, a komisija će u 6 sati odlučiti, odrediti onaj gulaš koji je najbolji. Idemo u 3 kategorije, u 3 nagrade. Prvo mjesto je 150 konvertibilnih maraka, drugo je 100 i treće je 50. Jako je lijepo vrijeme i s obzirom da je prošle godine bilo spriječeno zbog korone, ove godine smo odlučili, sve se odvija ovdje na platovu ispred restorana, tako jednostavno da se ljudi malo podruže i to je način da se družimo, da jedni drugim razmijenimo mišljenja, iskustva, recepte i tako. Prošle godine ne zbog covida, znači cijela zemlja sve nekako bilo stalo i nije bilo ni organizirano po pitanju restorana. Ove godine smo to odlučili nekako vratiti, vidi se da su to ljudi željni i poželili su to druženje, tako jako lijep odaziv. Kad uzmemo 2014. godinu i ovo danas, to je otprilike negdje isto. Imate uvijek od 8 do 10, 11 ekipa, zavisi od vremena, a onda subota je inače dan kad ima puno događanja, pa ljudi, ali odziv je odličan, mi smo prezadovoljni. Je li ovo neki način održavanje pekijade ovdje da se poveća turizam u ovom ovdje naselju ili? Pa inače Deževice su poznate po svom svetištu Svetog Jakova Markijskog, maloj bosansko-hercegovačkoj, znači župi, malom katoličkom mjestu, ono što one nude, to je svetište, crkva Gospe Snježne, jako je tu povezan vjerski turizam, dolazi jako puno ljudi, a i na ovaj način želimo ljude potaknuti da imaju tu što vidjeti, uživati u lijepoj prirodi, lijepom ambijentu, odličnoj hrani i svemu ono što Deževice i njena okolina nude. Evo, ovo nam je 7. godina po redu organizacije. Prvu godinu kad smo organizirali, ja sam se takmičio, pobjedio, prvo mjesto sam osvojio, drugu godinu sam osvojio zadnje mjesto i onda sam odnosno nisam stio više takmičiti. Eto, toliko je drago mi što je ovo kupljanje danas tu. Ako Bog da iduće godine će biti. Pa mi smo svake godine ovdje na takmičenju, znači od samog osnivanja početka prve godine, evo svake godine dolazimo redovno, imamo dobru ekipu, bude nas tu 10-ak. Konkurencija je vrlo teška, dobra, radi se, ovo baš tako. Sad, da li se može odati neki tajni sastojak, svi se takmiče da bude što bolja čorba, neki sastojak, nešto? Pa slušajte, svi čorbanci, gulaši rade su otprilike standardno, ima sve nešto, ali svaki ima nešto svoje koje dodaje malo, znači to je sve ponaosobno ko voli neki okus, malo, da li ljuće, da li malo da nije ljuto, malo više dodati luka, manje i tako, ali bitno je vrlo kvalitetno meso, dosta luka i to je broj 1. Na kraju krajeva nije bitno pobijeti, bitno je sudjelovati, družiti. Apsolutno, najbitnije je učestvovati. Ovdje, ako ste i zadnji, dobri ste, jer ovdje svi su dobri. Ekipa Troska i ove godine dolazimo po zlatnu medalju. Jedno lijepo druženje u Deževicama, već prešlo u tradicionalno. Okupi se tu dosta ljudi, ljubitelja hrane i pića, ljubitelja druženja, pjesme i zabave. Jedna lijepa manifestacija u svakom slučaju. I evo mi za razliku od drugih ekipa imamo 2 tajna sastojka pa ćemo tu tražiti prednost svoju. Nadate se pobjede? Ponovno od pobjede, branimo titul. Da vas ne pitam koji su tajni sastojci? Nećemo da.